Aceh gigeh silpa gelet penjajah mesoh agama rincongan tumbak kampak ge asah lumbeng trieng teplah gecu ke sudah pahlawan tat lebengan gagah rata daerah kubu syuhada timungan barat mehat lelepah fisabilillah bela agama fisabilillah bela agama tungku syik ditira berhasilpah gelet penjajah sampaan tuha pidiangan Garut besot selawah sampai gelangkah uku teraja Panglima polem alem ngan gagah pahlawan megah di Aceh Raya Tengku Hashim Pih berhasil pah lehanyan metua imum lung bata lehanyan metua imum lung bata diteku Umar Jino alon pegah jed-jed daerah geprang Belanda hingga saboh jan gopnyan menyerah dudawa ge ubah